جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا سلاوورز امی ایرو گرجین نابرا حکومت سوریه و ریوبریا خسرا کردین سوری دا گوتو بیش بکن. روجا یکشنبه هلبجارتن انشارداریان لسوریه هاتن لدارخستن و ریوبریا خسرا کردی رد کرد که باکور سوریه تولی وان به. برپرسن کردی که بری چند روجان ریوبریا که گشتی جبو باکور و رجلاتا سوریه راگهاند دبیجن او سوریه که فدرال دخوازن که دمشق ریزه لریوبریا وان بگره. راگهاندنا ریوبریا گشتی و رد کرنا صندوق دنگدانه لهرمن بندست حسدی ده. چقاس ناکوکیان دناورا کردان و دمشق دا دردخه هوله. اما ویم جاره لگل هر دو میوان خواه فرید عطی و محمود عباس شیروه بکن. لبره ام لوی راپورته تماشا کن. راگاندنا ریوبریا خوسر جبو باکر و روجلات سوری ده همان دمن که هفته تند نابرا رژیم سوری و انجمان سوریا دموکراتیک دا چه دبه جالیه کی و جالیه کی دم و آمدهی رژیم یه لشکری و سیاسی و میدایی جبو کنترل کرنا پارزگاه ادلبه دبه جه پرسه که چما دوه دمه ده ریوبری هات راگاندن. برپرسن پارتیا سوریا پیش روج آنگو سوریا المستقبل و یکی گاوک گرینگ دبینن. و دیار دکن که پیوستی به ریوبری هبو. جبو رخستن کرنا کار و یکتیا بریارا سیاسی. هر وها جبو که تکزیل سر دورشما براتیا گلان بکرن. که یک ریوبری جبو دورن کردی و ین عربی آنگو پارستنا یکتیا آخا سوری. هلبت ام وکو پارتیا سوریا پیشاروش دبینی که درست کرنا ریوبری پیدویه که و گرنگه بو هماهنگیان دناوبرا هریمان دا بو مرما دانستاندنان و بو آودان کرنه و آبوری و در کرنا بریارین یک گرتی. پشتی اپراسیون رزگار کرنه جه تیرور بداوی هاتی مدز بکردارین آودان کرنه کر و درست کرنا ریوبری ارکه. راگاندنا و ریوبری یک و تواهی باجار و دورین کج آلی حسده و هاتنا کنترول کرن لخواد دگره تاوی هر دو باجارین روجلات چم فرات منبج و طبقه دبا جهه مترسیه که هن پرسگریک جهن آلین که دست خواه کریزا سوری ده هنه چه ببه. برپرسه نویسگاه پارتیا الوحده لکوبانی موسا کنو و یکی شروع دکه و ده زانین که ده لپیش روژه ترکی هن گاون نو لدجی ریوبری لمنبج باویجه. جبلی رژیم سوری که هن پرسگریک لقامشلو چه کر و ده تیدا بردوام بکه. تاویوه موسا راگاندنا ریوبری گاوکا پیروز دبینه. ل تداعيات خواهبنا عم بيجن وك انظمه غاصب لكردستان وك تركيا وك ايران وك عراق وبوادر ويجي ما بيلكرن بالراسي تكوني بيجي وقت كركوك وقت كركوك داس بيكر مرورا ب داكركريا عفرينه بيرا عم بيجن قصفه الشنغالي تشيبي عم شهيد كرنا فوز الشنغالي ودمرورا باحداث قامشلي يعني و فتره دا ديسا و حرس دولتانا مكري خو ام بيجن خرابيه خو ديسا جي قيادات عسكري ومخابرات خو الهبر دنن وانا زانن استحقاقات كردان لمرحله ند كي انجام بدنا وانا دخازن فوضى كتشكن وانا دخازن ام بيجن استقرار تشنبه وانا دخازن انه و استحقاقاتنا براويتي بكن براسي. پشتی دست پیکرنا کریزا سوری و رزگار کرنا باجار کوبانی جهیزن اولهی یه رژیمه دبن ناوه شورش روجاوای کردستان یکمین ریوبریا خوسر لحات راگاندن و شپیرا لحریم عفرین و جزیره جی چیبو. لپشتی که یکنین پارستنا گل یپگه و هیزن سوریا دموکراتیک به پشتوانیه هفیمان ناو دولتی گلک دور جکدارن داعش کنترول کرن هنگاوه نو هاتن آویتن. که هن کار هاتن کرن که حکومتک فدرالی لوان هریمان بناو باکور سوری چه ببه. لجبر هن پرسگریکان هات راوستاندن. جبو برنامه میوان و مجار رضوان عثمان دنگ امریکا پارزگاه رقایه. گلو پلانا دامزراندن حکومت فدرالی لباکور و رجلات سوریه هین لداره
حکومت سوریه تا کیجان آستیج ریوبریا خوسر و تفگراوی دلگرانه گوتو بیژن کو بریار بود ناورا واندا ببن گهشتن کر اما وان پرسانو هن پرسندن گریدایی ویم جاره لگل هر دو میوان خو رونی بکن شیروکار سیاسی دکتر محمود عباس کو ج ولایت تکساس به مرایه و فرید عطی هفسروک ریوبریا گشتیا با کرو رجلات سوریه کو ج باجاروک عین عیسی لسوریه به مرایه ما مستفرید ون هر دو جی بخیر هاتن ما مستفرید از پرسا خویا که جم تده دست پی بکم ریوبریا گشتیا کو راگهاندی چه جواره لسر عرده زیده دکه امجي وسباس كن ودر فتا دايما اذ ريفبري نريفبري كي نويا جبر لباكور روجرات سوري وبري واجي راغادنين خسري لسي كانتونان هاتن اعلان كرن او بن ارمانجا تروري جبر بیا ویجی جاره کدن هیریش هاتن سر کوبانی و کوبانی ریزگار بو او ریوبرین خسر این هر سه کانتون جزیره کوبانی و عفرینه پشترا کانبون دورین با کر رجلات سوری گلک دور و هرین جه ترورا ارهاب بین ریزگار کرن وقت دوری منبجه و دوری طبقه و رابقه و دير زوره دوردا هات اعلان كرن مجلس سيفيل مدني لحرچر هرمان وسه هرمن ريفبري خوسر جهبون پشتی مرحله داوی رزگار کردن هرمن باکر رجلات سوری پیوستیک هبو که امکانه بن از هرمانا گشکی بگینن هفته دبن مجلس کی تنسیقی دا ششی ماها نهان 2018 العيسى هات راغاندن مجلس گشتی باکر رجلاتی سوری که فرید اری از وقت دکهم بس ام دزانن کو یعنی پارێزگەها دێرە زۆرێ هین تەفدا ڕزگار نەبووە ونێ پارێزگەها ڕقای تەفلی vêrê veberiya giştîkin li hin beşne ji dêrە zorê rizgar nebûne ew yanî ji ber wê pirsa min ew e çima dema wê niha ku neman heta weqûnaxa rizgarkirina hecîn jî we dest pê kiriye û çima neman heta ew jî rizgar bê û yekser rêveberiyeke giştî ji hebû hemiyan bikin we çima niha berî rizgarkirina dêrە zorê bi tevahî ev gav ragihand يعني اف راغاندنا جبو مجلس ديرزوري هاتبو راغاندن بري فيدامي مجلس مدني اف مجلس كان بو تبي مجلس بيبيو بنو نارين خا جبو كان بن ريفبري بيبياك جبر قالك برسكريك ويشبو هرم اي ملت هن الباهريمانا سيرفي اساسي داري في مجلسي فكريه هر دره کاربن رزگار ببن جه ترور اندیمام ببن یعنی تبلیغ مجلسه ببن لی ام مجلسانا نم مجلسه کی ام بیجن من نو آوا کریه بیوستیه وی مجلسی جبو که کانبه هر هفت مجلس انهان هاتی راگاندن بن سیوانا مجلسه گشتی دا وره آوا کرن یعنی اندامن وی مجلسه جه توایی هرمان هنه جه هرمان خسریت دموکراتیک هر سه کانتونان و چهار هرمین دن ایهان رزگار بیج داعش. بله باشه از بچم جم دکتر محمود ام دزانن کو امریکا پشتگیری کردان دکه پشتگیری ریوبری خوسر دکه و مجلس سوریه دموکرات و هزن سوریه دموکرات حسد دکه لسر عرضه تو دبیجی و امریکا گاوا کو ریوبری خوسر یعنی اف تفلیکرنا و انجمن خواجهی به یک ریوبریه که هفبش لباکر و رجلات سوریه تدبیجی و امریکا اری بکل سرویه که و پشتگیری وان دکه و رنگ او جوان را دبیجه و ها بکه سپاس کن سلاب و ریزش ترج میوانی ترج مداری ترا که صالح نگو امریکا پشتگیری که امریکا بخواه یکو پلان دانیه یعنی راستا ام میزین انو گرو امریکا ایرو شرط که دهندرو ده بس پلانا گود دینی فدرالیا بناوی فدرالیا وقتی گود آوه که اب پلان امریکیه هیچ بری ده وقتی گونو که کتا سوری ده
أباقون هذه ذكي حتى تجهي رق الديرا زوري ورق أيوانا طبعا كاتش أمريكا كما في بلاني هالو جغرافيا بينها خاصي مازن كفراد كيف خاصي سرد سكني كما هش نجو عفرين وقت جو دفج عفرين بردا بدستي أمريكا بتركيا بردا يرد بقريت خير هندروي في فدرالية هذا بياجو أما ذكرنا أمريكا اللي بيشتى بالتيبات بس غاية أمريكي بها قالوا تخاذي فدرالي ككردي كردستاني أما ذا بكي يعني غايتنا هنا مثلا اللي بيشيا وقت جوبرين هدايا خويا كرن وروسيا خاصية إنه لازم إيران جهرما جسوري در كذي دخوازي هذا هي ضغطك قالوا ما ضغط خوازي ضغط تركيا كيش بني أنجام نخوي دي يعني خوازي زوردستي كيف خسر روسيا ده بلاني وينا بلاني روسيا وقت قلت جو بهنا آماده که بهنا آرمانجه که نقبا خدا سر محبوم نبونا وانا دروجلاتی فراتی ده یعنی آماده که هرمک کردی برده بی آبا کرن یعنی کمارکا لا مرکزی دندروی سوری تمامی دو کن اب پیشگیری که کاملزین امریکی چما ویچتها پیشگیری آید کن بتایبت ام زانین که امریکی پیشگیری وید کن و ام از بهور دکم دوی بهوریه دما انه بتایبت ایروی سوری دیجی بدر کوي ترکی به دیجی بدر کوي بس حتی باشه دکتور ام زانن هر رژیم سوری خوازه کو نافچین برفره لسوری کنترل بکه بدون افوان دجی باکور و رجالات سوری لام دیسال پرزا خو دویم از جتبکم دکتور درباری امریکا دا یعنی تو بجی بحث امریکا و کردان کر یعنی ام بحث ریوبریا خسره باکور و رجالات سوری دکن کو نکر تنه گلک پکاتین دیجی دنافوان دهنه تو دبیجی امریکا بالکیشیه که ده تایبتمندی روشا کردان ده ناو وی چارچوایا یعنی وی ریوبریا هانده؟ از خود ببینیم امریکی به تایبت وقتی گل میزین ناب ملت دید ناب دهنه بس به تایبت ایرو او میزین نویه سرکا یه گو بیت شهات ماشین یه گو پیشگرتیا و اینا گله کیت کن از باورتم امریکی یه گو گله کی تکلیه خو بواره بهتر ایمان یعنی ثقتا پیتی کردن جبر ملوش که یه سرکات حمد دواری دو تکلیه دو گفتگوهای دا امریک کردن بس میزان وثیقه و قدمه بجن اللجنه المصغره او کمیته بچوچکیا و چه نبرا امریکا و روسیا فرنسا و بریتانیا و اردن السعوديه ده وقت بشكل الجنيف برياس شاروجا او وثيقه دانا دمستور دنابه دخاله بيجات ميزيني قوتيه لازم دستور سوري دياغو بي امادكن لازم باكوري سوري ده اماده بي دمك انه ملطيق يعني هيزا كرد خوازيد بي دستور ده اماده بي وسلطه كلام مركزي بيعمل افجاريك امينه و امريكي بدست بريك رسن رمياري نفساندنه که و بریاری پیشکش دکن سر مستواکی نادولتی دا افدما که گوهرتنه تکتیک که نو امریکی دست پید که بس لویجل وید ام چه میزین که چه غایت اویجه بس وقل گور پرساتا از بهور دکم انو امریکی ایرو یک امینه گو داخوازی امریکی ایرو سوری دا پیش دخن او پشتاخو بله دکتور محمود از هین فکرم جمتا که فرید یعنی نهادن چارچویا و راگاندنا و بحثا ویا که کریده جی ام دزانن کو باجار من بجی و طبقه جی هيا افجي هناكي رنگ بين حسباندن لدروي كنترولا نافچين كهون دبندستي ودايا وبتايبتي باجار من بجي كناكوكي نتنج علي دنافينا واو ورجيم سوري ده هيا بله دنافينا واو تركي دجي في درباري ده هيا تفلیکرنا من بجید چارچوبای وری و برای گشتیل چقاس و زیان بگینه پیوندین و یان و ناکوکیان در خواهی چه دناوینا و ترکیه ده و چه دناوینا و رژیمه ده يعني من بج رزقار كرنا من بجي بدستي مجلس من بجي عسكري وبغالي كارين قصد ويكينين بارستنا قال هاد شكرن والسربي اساسي جي انه ملتي من بجي قلد من بجي دا جيان دكن خاصتك وانايا كو تفي ريفيبري خسر اي باكور وجلاتي سوري ببن جوی السربي اساسي جي مجلس وانايا التشريعي عند بيجن آل هرم من بجي نونر نوان حفت نونر نوان تفي مجلس ما گشتي بون وانا جي قانبا نونرتيا تبعي قال من بجي لمجلس ما گشتي دا بكن زبر ومجلسا نه يعني بيجن كس اجبار نبي تبي اللي اظهر من هون هاتبون رزقار كرن جداعشه
جبر رژیم وقت هان ایریش هاتن سر هرمن ام بیجن ممجه و طبق نظام وانا نکامون بپارستانا او ملتن و هرمانا بخواه پاراست و به آلیکارین یکینین پاراستن یا قصد خواه پاراستن و بریار خودان که تاوی مجلس گشتی خوصریا دموکرات باکر رجلاتی سوریه ببنه سروی اساسی او تولیبونا وانا به ایراده وانایه و کانبن جی خوشی تیدا بگرن و کانبن تمثیل خوشی دوی مجلسی دا بکن جبر منبج عریل غربی امبیجن جمع فراته لتسینور دو ارتا ممجه و هرمن دنه دا تننه جمع فرات نت سینورکی انه کوملت سوریه جهاد بله کی فرید از وگرم جمته از بشم ناورکی از پشرا بهم جم دکتور محمود از بحثا هن هلوستا باوکی کورتر به هلوستا امریکا د درباره واندا و خمروان لدور ترکیه جی حتی از گوتوبیج بکم بنرن هجا پشتی وین ابرم و دیگرن بله ام گرژین ناورا حکومت سوریه و ریوبریا خسرا کردی دا گوتوبیش دکن دکتور محمود دا بحث هلوستا امریکا کرد و درباره دا ام دزارن امریکا حوالبند ترکیه لهرمه و خمینویجی جبو اولکاریا ترکیه هنا و امزانن ترکیه جی ریوبریا خسر وکو که آلیه کی دجبرش خورد دبینه تدبیجی امریکا اوه گاوه یعنی اگر وقت گوتیجی پشتگیری وان دکه با آواکی دمکی و پشتگیری وان بکه یانجی براستید خوازه بنگه که شخورا آوا بکه رنگ کوبه بنگه که سیاسی ده دمین پیشتا نتنی لشکری قضات امریکا یعنی دندروی هرما کردی دا بله امریکا یعنی بجم امریکا گلو با آواکی دمکی پشتگیری وان دکره و بریا خسر یانجی و بودمک درش بکه باور دکم طبعا وقتكم هو الوارك استراتيجي ما يزيني بلكي ناق هي وارد فيك اللي كده بس دواري تكتيكي ده بلكي ابا بلان جمع امريكيه هيا بس ليه ما يزيني مثلا كما يرو منبج وعفرين وناخستري ده از باور دكم ليفيدري انديركت وكان نقو ديريكت بانديركت تدميزيني امريكي وريجيم بشار ليفيد دك هي هذه يعني هردو فازن اف تركي جوده كبي وابوزيسيون سوري جوده درب خينين نجبر ولا كي اف اخذناها يعني اف تدي تبليها كرناها دخصنا في كوماري ديده يعني وقت قلنا دسي ندبن دسي نهار ما كردي ده يعني كنا امريكيه سرتونه يعني بس شما دندروي دواري رمياري دا ايرو دجواكي دا او كونغرا خدا ابيها اماده كرنا دما كاغو انه بلان او تكتيكا امريكي وقت دما ورده الويت جديد ميزيني انه ابوزيسيون وي درب كبي تشبريا روسيا بي تشبريا ريجيم بي وتركي جي از بهور دكم بيشي نارا تركي جو بي دركم بس كي بقى هرمي لبيد امريكي بلان ففرات ميزين دواري تكتيكي دا از بهور دكم ميزيني انه هيا ببي مهارما كردي حتى عفريني وبلكي كيفش حتى دكتور از جاردن فقرم جبت از هرم جم كيف فريد نها وبرفيرا هاندنيرا حر حال وتشكي جشتينها هيا وبنجهك هيا جبون حكومتك جيران دامزرين جبو في هرمي وبلانا هيا دمك نزيك ده حكومتك دامزرينين يعني جبر راغاندنا مجلس گشتی باکر رجالات سوری مجلس کی امبیزن وک قانون سازه يعني مجلس تشريعي بيكته بله لی جبو کو کانب خبره و به مجلس تشريعي دبه مجلس کی خوی تنفیذی جابه اف بریا جوینا می یکم دا و اندام مجلس گشتی هاتن دیار کردن جه هفت مجلس هرم باکر رجالات سوری تکلیف بوند کس جبو کانبن مجلس تنفیذی گشتی جه باکر رجالات سوری چه بکن در خلال 21 روزان دا و اول هان تکلیف بی اول مجلس تنفیذی و آماده بکن و ور اری کردن جه مجلس گشتی دا پرخوشه یعنی و حکومتك ون دامزرين با وكيا وبها سوريا دبي بس حكومتان ولا تكي بس حكومتان حكومتها دمكيه اوبوزيسيون سوريا هيا كو بنغا وان تركيا
حكومتها او حكومتها سوريا تدبيشي وي اف حكومتنا يعني كاربن سوريا بريفا بنيانجي از باواكي دبكم سوريا حكومتها سوريا ويج دامزرندنا حكومتها والرازيبه يعني جبار بلان ما سياسي او يعني حل سوريا تشيرنوبل انه سيستمكي مركزي وكانبه توایی عرض سوریه دبن کنترل خاکه و باکر روجراتی سوریه جی تایبتمندیه کی خویدنه هیا زور ملت نوی هریمانا پر امبیزن اول و نتود و هریمان دهنه و اول و نتوانا و ملت و هریمانا وانا خوش داعش رزگار کرد لی امناوی خواه ناکن انه حکماتک نویه یا حکمات سیسیانه سیستم ما انه امویزن دبی سوری دولت کی نه مرکزی به نه ناوندی به دولت کی یعنی دموکرات به و تعددی به جبر بی اساسی راگهاندن ما نه حکومت رهبری خسره یعنی رهبری خسر هر هرمک بخوا رهبری خوابه که ودهندر و هرمن هاتی بله زلال بو که فرید خالته دکتور محمود يعني الولاتك بتشوك يعني اجرام ببيفن لقالك ولات مزن جهانه سي حكومات لها من وقت سوريا حكومتها دمكيه اوبوزيسيونيه حكومتها سوري يا رجيم اسد وحكومتها كرديه يا مجلس سوريا ديمقراط تتبجي تاكيجان استي ممكنه كل ولاتك براستي اف نخشيه خبا سي حكومات بالريفا ببن ورنجا دمن بيشتا اف سي حكومتنا سي نفشين جواز كنترول بكن باورناك ما بها نلاجيك طبعا وقت هذا تشتيقوا إلو بروبليم يقولون سوري دتين تكاري حمد تشتي اماده بكيف بس قالوا دما ورد اباها قبول بي وبيكو ماركه لا مركزي بيشتي هذا از باور دكن دما ورد وقت ابوزيسيون خلاص بيجي خلاص من وحما بكي يعني وكو قلتي اشتيك لي تشبي يعني اشتي باور ناك اشتي صالي ورد يجي تشبي هنجي قفتو قودنا برا امريكا وروسيا دي تشبي قالوا سيستم فيدرال بقبول كرن يا سيستم على مركزي ادارات ذاتي تي قبول كرن از باور اباها كومارك الفيديو كومارا ابوزيسيون الاليكي دي ابنا تمام هركز كي الجور كيف خد مشيني قالوا حتى تقاسي او كوماري بلند امبيجن بالتيبت امريكي وروسي السيرفي اماده بن وقبول كل في سيستمي وحتى تقاسي هنا ارمانجا قد نقبا خدا وكاكيجا سيستمي دين نديرو سوريا طبعا رجيم بشار بيتشيها قبولناك بالتيبت ونا ايران تركيا قبولناك بس يا باشا نظام دكتور دنجتا نظام جامايكا من يعني دنجتا براسي جالي تدا هنيك قطبي هر حاله زي جاردن بفقرم جبته كيف فريد يعني وروجا يكشم هالبجارتن شارداريا لسوريا ورد كرن ونهيشتن حتى كو رجيم جي وقت به هالبجارتن خوال نافشين بندستلاداريا مجلس سوريا ديمقراطيا هزن يعني هزن سوريا ديمقراطا بريفا ببا اري افنا كوكي وجرجيان كورتر ناكد نافينا و حكومته دا يعني جبو ما ام وگرن انه چند سالان شندا يعني اظهر من هاتي رزگار کرن جداعش او رهبری خسر ایریش سرد هاتی توایی میناک ام بیجن د کوبانه دا توایی کوبانی هات رخاندن او که شارداریا کوبانه بریوا بر که جنوب کوبانی آواکر که دبار جیان کوبانه را آماده کرن از ملت هرم کوبانه بخوا به امکانیت خو ذاتی به گل خو دفج آخا خبر ندان جاره کدن وگریان سر آخا خو کوبانه رزگار کرن شرادارین کوبانه چه کرن پیدوین جیان لتوایی کوبانه چه کرن در دور خواج داعش رزگار کرن ملت کوبانه بو آلیکار جبو ایریشن ترور گله کی دور خوابخ جبو کو کانه به آرامی جیان به یعنی اول بجارتن نظام کو دغاست انه الوی درکه انه چند کسان به ناو هل بجره انه امجی لکوبانه كيف فريد اف زلاله از شكي قال لك زلاله بس هر حال يعني تجاري باواكي راس راس جبر اف هالبجارتن جدما جد سال 2011 دقت نبونه افجار يكما حكومه سوريا البجارتن شارداريا لسرانسري سوريا تشديكي يعني الهرم بكيمانيت بين كنترول وان ذا تشديكي برسامت فيدري دا هو يعني او روبروبنا راس راس دنافنا ريفبريا خسر وحكومه سوريا دقت نبويه رنگ افج تجربه كما بشتي اف قصال الدور الدرج الشر
افته واته يعني رد کرنا واج کو نهل صندوق دنگدان ورن هرم کردی تیوی واته کو او پیوندیا رنگ او روبروبنا کو نبوجی ددم پیش دهین ببه يعني لهرم ما صندوق دنگدان هاتانين صندوق كومينان هاتانين اي مجلس ناحيان هاتن دانين اي شرداريان هاتن دانين اف ملت هان دنگ خدا شرداريان جبو کو قانب شرداري خدمتي وانا بك انه سيستم او نظام وتشج ملت مرة پیدا بك يعني ددم پر زحمت زور و زحمت دا لسر هرمن امبیجن خوسریات دموکرات ای باکوری سوری توایی نظام تعالیکاری جبو ما جبو توایی هرم من نکر و ملت می هرم و هرمانا ای و کانتونانا باش زانن انه سیستم دغازه جاره کدنه برنگ خوی بره وگره لی خوسریات دموکراتیک ای باکور رجلاتی سوری ام دبیزن جزء ام جی سوری نه و دبی حلکی سیاسی جی توایی سوری را چه ببه او هرم خوسریات دموکرات جی ورنه پی اعتراف باشه که فرید اف خالك قال لك باشه يعني نها امزان يعني هول گفتگوی نویناوی و رژیم دهنه تدبیجی اف وی واره داویا وان گفتگویان بکیمانیش عالی رژیم ده کو و حسابكن كون لدجي وانن ونهيج بتشي وي قبولناكن بيونديان يانجي گفتگویان لقال حكومتي بكن يعني بروجين ما ديارن جو ام دغازن دبين انه حلقي ديمقراطي جي تفاين هرمين سوريا راچبه جبر اف ملت سوري تمني هون پر گراندان لسربي اساسي جي انه ملت قانب خوب خبره و ببه انه نظام کی نی مرکزی به ادارات ذاتی هبن او پاراستن اول و جواکان و نتوان دهندر هرمان ده هبن و چارەسەری بێ لێ حل سیاسی لتەڤایی سووریا تنەبێ ئەم بێژن اعترافی دەستوری بە مافی کوردان تنەبێ بە زمانên dinê دهندر سووریێدا بەر ئەمزانن انه سووری نه نەتەوەکی انه عەرەبی تەنەیە دەبێ سووری جی حکوومەتە سووری جی لەخوا vegere و تجربه جی ببینه انه حرب هان لسوری هاتی داین و قصا شهیدی هاتی داین انه جبو آزادیه جبو مافی مرووانا جبو ملت بله که امام مصطفى فرید اف خالت زلال بو از بشم جنب دکتور محمود يعني ام دزانن کو گفتگو بکمانی دسپه بونه حتی کیجان آسته چونه یان نهاو راوستیانه انت آگاهی فرمیجی رنگ نبن ل هر حال او اخفتنا گفتگو اندمنا رژیم و هیزن کردی ده هيا يعني جي ريفابريا كردي لباكور رجلات سوريا تدبيجي اف تشتين داوين كبوي يعني ام تايبتي بحث راغاندنا ريفابريا كجشتي دكن رد كرنا ورغرتنا صندوق دنگدان الهرم كردي اف وي باندوره كي بدن سر گفتگو يعني رنگ اف گفتگو هل واشن جبني و بري كو باش تسبي بكن رژیم هرتم دی خویا کردن دگلک جارا وقتی گوتون میلا مرکزی که چکن وقتی گوتون گام ادارات ذاتی چکن گوتون گو اف دا خویا کن گو اف اداره ذاتی ادارات محلی برین هاج جمع هنا وجود الجمع يعني قالك جارا ناف دولتي دا اشتغاليه هدايا خویا کردن بس قالوا ابا هاوي چه قاسي بسر بك يعني قلت گویاد نبراها حرم كردي ده والرجيم ده چي از باور ناكم قلت گو كرمياري بي سر مستوى وقت ده زابي يعني از باور دكم املاءات من بهتري ويناغو گفتگو به طبعا مش بقدر ناكم نبي خالد قال لك يشكناكم بس از باور ناكم انه اف تشتي باشه دكتور اگر املاءات من لغور اخفتنا تشما امريكا هفالبند وانا للسوريا وقبول دكك وها حكومه السوري املاءات السر كردابكي زاني امريكي البلان يخي قشتي ميزان املاءات يختي كرين بس قالوا ما اب املاءات هاتنا قبول كرين يا نا يعني املاءات خد دي يعني روسيج املاءات خدان وتركيا جبرينها املاءات خدان بس قالوا حدا قاسيتي قبول كرين يا نا وقتي هاتنا قبول كرين امريكي ايرو ندهت اندرك ندغو كار سيستم فيدرال دي اعاده كن دي دكتور محمود دما مجالك ما تدبيجي وكبي روبروبنا كالشكري رنگ دمن پیشتان نافینا هزن سوريا دموکرات و حکومت سوريا در کیفه از باورناک ما مصطفى فرید تو پیشبینی و کی دکی کوچکی واحد نافینا و حکومت سوريا در کیفه اگر کرتی برسوان بدی يعني هرم ما هرم خنج داعش رزگار کرنا جه ترور رزگار کرنا و اما آمدن و دری مجی وکری جه توایی سوریه را
ام کانبن حوارکی سیاسی جبو چارەسەرێکی جتاوی هەرێمên سووریە گشتی را ببینن و دستورێکی نو چێ ببێ تەوایین ملەت سووری کێکی فەرید نەرناتە گەهشت ون دخوازن دیالۆگ شێ بێ وەک بێ حیوارێکی سیاسی چێ بێ لێ ڕەنگە جار ناتشنە ئەوها ئەگەر سیاسەتێ نەبن لە گۆ ڕێژیما سووری وان گوتو بۆ ئەمێ بشەر چارەسەر بکەن هەر حاڵ دەمێن پێش داوەیە بێتر زەڵال بکەن فەرید عاتی هەفسەرۆکێ ڕێڤەبەریە گشتیە باکوور و ڕۆژهەڵاتە سوورێ تژ سووریێ باژارۆکە عین عیسا بمەرەوەی و دکتۆر محمود عباس تژ تێکساس لەڤەر لە ئەمریکا تمەرەبی گەلەک سپاس بۆ بەشتەربوونەوە بینەر هێژان لەڤەر ئەم دەگەن داویاوەی بەرنامەی تا جارابێ ئەس ساڵح دەمی جەر خاطرێ خۆشوەت خوازم و بمینێن دناف خێر و خۆشیێدا